Luo tune umera luo tunes utugu tuan lok mo madit madan te Cameroon yang ngo kikume mauti me kumanga enuni wano neno comments padano duong mada gite Cameroon yang nga kikume gin matime gare loboni ngeo dano iramo bedu kwetgi nyoramo porema ke ngaro moni mane bedu liat ringa bula ke nyanya endo charo leleo charo lele ruam mara tek mada mukana lele ya chakine mano bene putto bedi art mukana lele mano itie shi dong lele o maraj mada mukana lele no bedong ginywalo latiano shi lele matek mada kongwanen wachak kikakany kikume the overhyped popular musicians kaiket ka kenyo the overhyped popular musician relationship is reported to have hit a dead end after introduction. Man ka ini latihan kwan ma ino inyang mabe mada la fondu ti on dong te kami fon indo mere inyang kong matututwal the overhype keket kinyo kekan lingo ludi ngo madoki hyping tutwal ngo magi hyping tutwal the overhype popular musicians ongdore ke the word popular ke analyzing then kill musicians then ngeri anga manyuru ni overhype nyuru ni umier kong ini ngi post paluti nani uboli ni hano di futi 24 hours ago kong chakwere ne momot kwet kong 2 days ago la we momotimo introduction 2 days ago berutie ngiyo kone karo popular musicians ni kong we ma inno di popular motimo introduction don la we ma dago nyo la we ma la cho katem nyang maber twal momotimo introduction kay ngi the word popular regeo kape ngi ta bera chela ngi la we mo mala cho nyuma dago motimo introduction mo choke tie kay no pe ngi dwe chela ngi kay no pe ngi dwe are ngi kay no pe ngi dwe de ngi kay no pe ngi dwe bit ngi ka bene pe de ngi mo ga chela ya ngi unyu ngi mo ga bit ngi so enu bi konyi to 12 bani meta ne meri ni cher comment section meni angwalu tion gwakte ka meaning tika temo mere temo niang yo me temo kwedo niang eni mona nga pian okano mong madiet mada do tion ngen niang mo tie ini bitero ne. Now the overhyped popular musician relationship is reported to have hit a dead end after introduction. Down to the comments apa we a bit likes to ye when we are born when down why you ningo wanen kong kan most relevant newest all comments wachere all comments kawanguzi director wani baby gloria question mark kai analyzing baby gloria momono ma baby gloria ne nga tila we uyek matek mono kwana la cara be machulet who anga te abmiyo la peny matak mada then dano liking baby gloria question mark tika penyo ka eno nyoko ngan mo liking be tika meron yang ka da baby gloria ngan mo mati la kara betwe who question mark did you get liking o ku ipieta who else is more popular than Maria A now who else is more popular than Maria A now chak ngiyo ne Maria e biru ki introduction mo choke ke danga mero eno ni no itika ngiyo ne loka lutunes mono tini ni but kanan kang hopi Stephen Nourish but my friend are win don't mind them the wedding will be there after election general I get them in general election. But my friend, we don't mind them. The wedding will be there after election general. Now, in Nyang, not any open, chelo kare open mic glusiti.
Hopi Steve in Nourish. Awin ngamanya awin. Mante way awin lerema awin pepa. Pepa. Nyomo bubertie ngekui mama madit. Now, gulu cutie. The way seeing relationships scatter question mark. A sweet me for my belly. Then Prince Chan, my bro Lution, please quill la kong manok. Praise Priska Olivia. My next time give us news into details. Now what is this? Jonathan. Idea Zoo. Then Puffy Becky Eguele. Desire question mark. Desire kili penye kong nen kong desire mo uberi nyom chochoki tila we wako beri introduction mo biko nyime analyzing pamon waiting updates. Ronio joke sad, but that is life for sure. Rajera ko awachini jo kana liero pi introduction nyom gi mateka deda liero manuke advertising mowe television radio station social media ka weng no gi advertising pere ento nyom mukana ngo bale mano bene pe o eniano ne mukana gi tiyo introduction no be weng mukana igberu tie nyo ik bene beru pe bale before ik mukana bale after ik mukana bale nginyal mukana bale be no no tiam tima pol so winya ne mera no let ento kwodon kere anu Ronio joke Innocent Africa Tech ni Junior Lee Lugambo owe Lugambo ten Bosco Wazaras cherbol merlinge mo mere cher ka yenyo gena paden ngalo mon we Waiki Benda Hope share we Waiki Benda ni hankong Waiki Benda beruki introduction so analyzing Machel na Lution kong mafut pechero nationally kaya ngi locally kaya ngi Northern Uganda akir kaya ngi kong gulu nan kong Acholi nan kong Northern Uganda tiyo Northern Uganda share Uganda kaya dong internationally menyang eni no bi konyo titwal an Lution eni mani miyo genagil wani story tips angeo ni me oishia kanan kong tinchadi my oeniano mama 7 bino ne just 5 days give me 1 week kong ana analyzing kera time wajani abikelu updates say they be no I luo television Africa ibi no updates no kera ana analyzing kere ba menyang and abik new rio kohar kabi chako gi the overhype popular musician relationship kabinano la we mo mako hyping lok mane mo teka deda la we mo yuek ba makong wo hyping lok ma lok me beri od ma teka deda ka angio enyo weng dong ma bere da chi angio ni twaro kelo kar cho mene nyingo ata cha ngio ne cha bera chela ngich introduction mo berutie mero eno ne ate yenyo facts barangio ni Lution nge ada pa lok mo na mono we kay kwilla kongdo kay kwilla benedo are bi kwilla no ko ana kate megani bene ka bi godi ci ma bitamo tete kera analyzing kede ka en bene ci wane o en bat gena time gara anu entro pebe